Nibyo ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mugoroba wa tariki 2 ukwezi k'Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2025 no kuvuga mu kwezi kwa 10 aho twongeye gusubira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Nge namwe ni mu bice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano ndetse n'intambara bigaragara ko yongeye gusubira irudubi. Umutwe wa 23 uribazwaho ku merekezo y'iyi ntambara ndetse naho ibintu biri kugana, mu gihe kuri ubu bigaragara ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahagurukiye bwivuye inyuma kurwanya guhera kuyonka kugeza ku mukuru. Uyu mutwe wa 23 no kuvuga ngo kuva ku musaza kugeza ku muto ntago bashobora kuba bahagarika gahunda yo guhagarika igikorwa cyo kurwanya uyu mutwe. Coalition ya Kinshasa igizwe na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yereje igisirikare cyayo Fardc, abaturage kuri ubu bafitemo Abarenga ndetse igihugu nk'u Burundi nacyo gifitemo FDNB, bakomeje urugamba rwabo hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukurayo araduhamiriza yuko ibitero byaje gukomeza, yaba ibitero by'indege ndetse kandi amakuru aremeza ko kuri ubu abacanshiro baturuka muri Amerika y'Amajyepfo bitwa Blackwater barimo baranitraliza umutwe wa 23, aho kandi amakuru avuga ko amakamyo ari hejuru ya 25 y'iki gisirikare cy'inyeshyamba za 23 yaje gushyirwa hasi. Ingabo z'igihugu cya Uganda zoherejeyo abarwanyi ndetse indege zo mu bwoko bwa kajugujugu zirirwa zijyana y'ibyo kurya. Bivuga ko ibi byose bikomeje kugenda n'ubundi nabyo bidatera ubwoba ndetse bidatera ikibazo kuri izi drone zituruka mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi, dore ko zihagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Muri amwe mu makuru azwi neza y'izi ndege zituruka ziza guhangana ndetse no guhangana n'uyu mutwe wa 23. Andi makuru avuga ko muri teritwari ya Warikare abagera ku 100 baje gushyirwa hasi cyangwa se biharangirijwe n'iki gisirikare, ubwo barashwe mu bitero bya drone byagaragaye muri Ibuleusa. Ubu ibi bice biravugamo imibare myinshi cyane ndetse myinshi rwose ku buryo bukomeye cyane. Aya makuru avuga ko no muri kampu ya Pena iherereye mu bice byo muri Rucuru, ahangaha naho haje kubombarirwa ku buryo bukomeye cyane. Bavuga ngo drone zahabomoye, hakaba hari defense cyangwa se ibirindiro by'umutwe wa 23. Iyi 23 sinzi aho iza kwerekeza, kuko nk'abantu mwe ibi bimaze kurenga ukwemera cyangwa se bimaze kuba byagaragara yuko igisirikare cya leta ya Kongo ibyo bari gukorera uyu mutwe atari bisanzwe. Abayobozi bagiye batandukanye bo muri 23 kuri ubu ngo bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse n'urwikekwe rw'ibishobora kubabaho mu gihe baba bafatiwe ku rugamba, aho bigaragara ko bugarijwe. Amakuru avuga ko hari n'abakoloneli b'uyu mutwe wa 23 bamaze iminsi barasirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigatera ubwoba bamwe mu basirikare batoya, bibaza bo ibiza kubabaho mu gihe abari bo bayoboye ku rugamba batakiri mu mwuka bazima. Andi makuru akavuga ko usibye kuba byamenyekanye yuko bitabye Imana cyangwa se bishwe, ariko ibitero bya drone ndetse n'izi ndege byasize akazi gakomeye cyane n'ihurizo ku mutwe wa 23 mu gusobanurira cyangwa se mu gutanga ibisobanuro kuri bagenzi babo, kuko hari bagenzi babo barimo abafite amapeti yo ku rwego rw'aba officers ndetse n'abandi bari prive ariko bari bazwi kuko utazwi ubwo ntiyamenyekanye, baje kuburirwa irengero. Nivuga ngo hari abo ibitero byarashe ibitero byaje noneho birabataba, abandi baza gutatana. Hanyuma icyaje gukurikiraho nuko bagenzi babo barimo baribaza bati se bagiye he. Ibi nabyo ngo birimo mu biteza urunturuntu kuri ubu muri uyu mutwe, ntago byoroshye habe na busa. Amakuru aravuga ko kandi uyu munsi wa none tariki 2 z'ukwezi kwa 10 indege y'igisirikare cya leta ya Kongo ifite ibisasu byinshi ku muvuduko udasanzwe ndetse n'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwa nyuma yongeye kugaruka muri pozisiyo z'umutwe wa 23 muri teritwari ya Warikare mu gace bita Ibuleusa. Aha akaba ari umurwa mukuru cyangwa se isantre ifatwa nk'inkuru
muri groupement ya Ikobo aha muri teritwari ya Warikare mu majyaruguru ya Kivu, agace kayoboye kugeza kuri ubu ngubu n'inyeshyamba za 23 zibarizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Kuva mu ijoro ryo kwa gatatu kugeza kuri wa kane tariki 2 Ukwakira, amakuru aturuka muri bice araduhamiriza yuko nkuko byaje kugaragara ibyahabereye ari bitangaza ngo kuko abaturage nyuma yo kuva muri Buleusa, kuko n'ubundi yari asanzwe asigaye mbarwa bitewe n'ibikorwa bya 23 nta kindi kintu cyaje kuhabera. Ubu ngo barimo berekeza mu turere tugiye dutandukanye twabohowe, cyane cyane aho bita Miliki. Ahangaha akaba ari Lubero, akaba ari abaturage bahungiye nyuma yuko ikirere cyahangaha muri Warikare kigaragayemo indege za drone. Amakuru aturuka muri bice avuga ko izi ndege za drone zaje guhitana abarenga 100 bose, umwe bari 3-4 kugeza ku 100 bo mu mutwe wa 23, by'umwihariko mu basirikare bashya bari baherutse kwerekezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko ari bo banoherejwe hano ku bwinshi. Umubare w'abahitanwe n'icyo gitero ngo ushobora kuza gukomeza kwiyongera, kuko mu by'ukuri bivuga ko bitewe nuko ibi bitero byaje bikarasa mu by'ukuri hari abarwanyi benshi bikekwa ko bashobora kuba barenze imibare yatangajwe kuri ubu. Ariko bivuga ko ibikorwa by'amashuri byahagaze ndetse kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 2, kuko ubwoba bwari bukomeje kwigarurira imitima ya benshi muri uyu mujyi n'ubundi usigayemo bake. Bivuga ko ibi byose byaje guturuka ku rufaya rw'amasasa aturuka kuri za drone rwaje kumvikana, bituma mu by'ukuri amashuri afunga ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko mu minsi mike ishize amakuru yavugaga ko umutwe wa 23 wavuye Ibuleusa ugerageza kwerekeza Mpeti, ariko kandi kuri ubu bivuga ko bashaka kuza kugaruka inyuma bakibagirwa pinga nk'igice bashakaga cyane mu gihe bamerewe nabi cyangwa se batorohewe habe na busa n'ibiri kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyaje ahangaha muri Buleusa ni bya bindi bita karundura karabutaka. Nkusobanuriye gato, ni bya bitero bita karundura karabutaka, bimwe biba ari bibi, bimwe biba bikomeye cyane, bimwe bita simusiga, fumbira ubutaka. Ayo mazina yose na yabyo nibyo bitero byaje kugaragara ahangaha rero muri teritwari ya Warikare, igice kuri ubu nacyo kibasiriwe ku buryo bukomeye cyane n'imirwano. Igice kibasiwe cyane n'imirwano rwose, imirwano yongeye kubamo myinshi, nakaga gakomeye ndetse n'uruhumbirajana rw'ibibazo ku mutwe wa 23 bikomeje kubagwira, aho ibyo kwibaza byo ari byinshi ndetse n'ibyo gutekerezaho bitagira ingano. Mu gihe 23 yaba ifite ubushobozi bwo kwikiza ibitero, nkeka ko yakaba yarabikoze, ahubwo ibintu biri kwerekeza nuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa noneho busa nk'ubugiye gusoza intambara ndetse bukayisoza umutwe wa 23 wongeye gushegeshwa kandi usigaranye abarwanyi mbarwa. Andi makuru kugeza uyu mugoroba twerekeje nandi turebe uko bimeze, kuko tugomba kumenya hirya no hino ku isi uko babihagaze. Umuryango w'abibumbye uravuga ko umutwe wa 23 umaze kwinjiza abarenga 7,000 bashyashya mu barwanyi bayo kuva bafata Goma cyangwa se bagira ububasha mu mujyi wa Goma, ndetse ngo ibi bikaba bigaragaza ko ari imibare y'abatujuje imyaka ndetse benshi cyane binjijwe muri uyu mutwe, ndetse bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Ubu rero aho bigeze, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko umuryango w'abibumbye ari inshingano zabo gufata iki kibazo nk'icyabo, ndetse bagashaka ingamba zihuse zo guhagarika ibikorwa bya 23 birimo nko gufata abatujuje imyaka y'ubukure bagabashyira mu bikorwa by'imyeshyamba, abakurwa mu mashuri, abahohoterwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibi byose rero ngo umuryango w'abibumbye bikwiye kuba inshingano zabo. Mu ijambo yashyikirije rero abari bitabiriye inama, Madame Bihinduye yavuze ko mu mezi 8 ashize umutwe wa 23 mu by'ukuri wagiye ujya mu turere wigaruriye ufatamo benshi, ndetse ngo wirengagije byinshi, ariko ngo mu by'ukuri bikaba bigaragara ko ibi bikorwa bimaze kuba ndenga kamere. Ni ingingo rero isaba impande zose
guhaguruka kugira ngo iki kibazo kibe cyahagarara. Mu yandi makuru twerekeza niyo irwota amasimbi, dore ko n'abadukurikirana baherereyeyo hari amakuru yamaze kuba yamenyekana. Abagore bahoze ari abasirikare mu ngabo za Amerika ngo ntibemeranya n'ibyavuzwe na Minisitiri w'Ingabo Peter Hegesti, watangaje ko ibisabwa mu mirimo ijyanye no kurwana ku rugamba bizasubira ku rwego rwo hejuru cyane rwa kigabo. Bavuga ko ibisabwa byemye biri ku rwego rumwe haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Elisa Cardinali wamaze imyaka 11 ari umusirikare mu ngabo za Amerika zirwana mu mazi yavuze ati nta numwe muri twe wigeze na rimwe asaba gufatwa mu buryo bwihariye. Mu ijambo yagejeje ku bajenerali babarirwa mu magana kwa kabiri, Minisitiri Hegesti yongeye gusubiramo imyemerere ye ku gisirikare cyashyize ibisabwa ku rwego rwo hasi mu rwego rwo kwakira abagore. Ko kubera iyo mpamvu ibyo byashyize abasirikare mu kaga, yavuze ko amabwiriza mashya ye azagarura ibisabwa bikajya ku rwego rwo hejuru cyane. Yagize ati niba ibyo bisobanuye ko nta bagore bashoboye imirimo yo kurwana, ubwo bizaba bityo. Yashimangiye ko abagore batazahezwa guhezwa mu ngabo burundu. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, uyu Hegesti wahoze atanga ibitekerezo ku makuru kuri televiziyo kuri Fox News yo muri Amerika, yemejwe na Sena bigoranye kugira ngo ayobore ibiro bikuru by'ingabo za Amerika. Icyo gihe byabaye ngombwa ko Vice President J.D. Vance aba ari we utanga ijwi ryo gucimaka, mu gihe abagize inteko ishinga amategeko benshi batakozwaga ibitekerezo bye byo ku bagore bari mu gisirikare no ku budasa ugutandukana kw'abantu. Kwa kabiri yabwiye abajenerali ko yaboherereje ubutumwa bwo kuri email ukuyemo amabwiriza 10 arimo ibisabwa byo ku rwego rwa kigabo. Bamwe mu bagore bahoze mu ngabo za Amerika bagize umujinya mwinshi. Mu butumwa bwa video yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Instagram, Amy MC Grace wahoze ari umupilote w'indege z'intambara wari mu mutwe w'ingabo wa Marine yagize ati ndambiwe kumva Peter Hegesti abeshya ku bagore bari mu gisirikare no kubisabwa. Buri gihe hamye hariho igisabwa kimwe kuri iyo mirimo. Nta na rimwe higeze habaho igisabwa ku mugabo cyangwa igisabwa ku mugore ku gutwara indege y'intambara. Cardinali nawe yavuze ko igitsina n'imyaka bitari mu bigize amasuzuma atangwa ku mirimo yo kurwana. Yavuze ko ibisabwa mu kurwana bishyirwaho mu buryo bunyuranye hashingiye ku mutwe w'ingabo umusirikare arimo, haba mu bikorwa cyangwa se ama operation byihariye bya gisirikare, mu ngabo zirwanira ku butaka, mu ngabo zirwanisha imodoka z'ibifaru cyangwa abakora ibikorwa by'ubutabazi byo kumanukira mu mitaka. Ariko abasirikare bari muri iyo mirimo yose bagomba gutsinda ikizamini kibinjizamo. Yagize ati ibi bisabwa byemye iteka bidashigikira ku gitsina, ndetse buri gihe byamye biri ku rwego rwo hejuru. Birumvikana si abagore bose buzuza ibyo bisabwa, ariko si n'abagabo bose buzuza ibyo bisabwa. Ibi si kimwe n'ibizamini ngororangingo bitangwa buri mwaka ku basirikare bose, biba birimo n'imyitozo imenyerewe ya pompage cyangwa se bizwi nka push up. Muri ibyo bizamini ibisabwa hamwe n'amanota biratandukanye hashingiye ku myaka n'igitsina, ndetse ibizamini biba bitandukanye hashingiye ku mutwe w'ingabo umusirikare arimo. Aha muri Amerika bati Cardinal yavuze ko bitaramenyekana niba Hegesti mu by'ukuri azakora izo mpinduka zimbitse ku kuntu abasirikare bahabwa amasuzuma. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon byatanze ibisobanuro kuri gahunda ya minisitiri, kugeza ubu ntacyo birasubiza, ntacyo baravuga. Mu ijambo rye yagize ati ahantu hariho hose aho ibisabwa byo ku mubiri bya nyakuri kandi byasuzumwe ku bitanga umusaruro byahinduwe cyane cyane mu guhera mu mwaka wa 2015, igihe ibisabwa byo ku ntwaro zo kurwanisha byahindurwaga kugira ngo abagore bashobore kwemererwa, bigomba kugarurwa ku rwego rw'ibyasabwaga mbere. Niko yatangaje rero, hanyuma yamaganirwa kure n'abagore hano muri Amerika bati twe turashoboye kandi turabizi ko dufite ubushobozi, wishaka kudupfobya udusubiza hasi. Murakoze cyane rero. Ini Bosco official, kanda subscribe cyangwa se sabone, tubana umunsi ku wundi.